Nibyo twongeye kubasuza twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bavandimwe muryango mugari Rwanda Media Group Plus nongeye kubifuriza weekend nziza, weekend y'umugisha mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Nongeye kugaruka kuri iki gicamunsi cya tariki 25 z'ukwezi kwa gatano mu mwaka wa 2025. Tugiye kurebera hamwe ati bombori inyeshyamba za M23 zihuye n'uruva gusenya Uvira. Abasirikare b'inyeshyamba za 23 bagera kuri 4 bafatiwe mu mujyi wa Uvira. Ndaje tugende tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa. Ubutasi bukomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo muri axe Kamanyora, axe Kaziba, axe Uvira, axe Fizi. Turagenda tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa twimatatura adukubitira ikinyoma ahagaragara kuri aya manwa rwose ya tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gishyize hanze abasirikare bagera kuri batayo 3, abasirikare bagera kuri 900 bavuye ku ikosi ryo kwiga kurasa ndetse no guhangana n'umwanzi mu bundi buryo buhambaye, ngo ni ikosi rya kabiri ryahariwe abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagomba kwifashishwa mu guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23. Turaje tugende tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa twimatatura. Ni David mwenye kitu kabisa, nemeye kubaha ikaze, nemeye kandi ko muzamura subscribe yanyu kugira ngo uyu muryango mugari Rwanda Media Group Plus kugira ngo twongere tuyigeze aho rwose wa muyoboro basibye warugeze. Ndabaye ikaze, mbaye ikaze abataramu rwose. Reka mbanze mbasuze abataramu muherereye Congo Brazzaville, RDC, Tanzania. Nongeye kubabwira ati bikwaye kabisa ndugu zetu abataramu muherereye Uganda, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Nongeye kubabwira ati habari za masiku, habari za mchana ndugu zetu, tuko pamoja twimatatura dukubitira ikinyoma ahagaragara kuri wowe wamaje kuzamura subscribe yawe, usharinga, ukomanting, asigaye dukomeze kugenda atwibanira. Turahera kuri page ikomeye cyane, namwe mu makuru atugezeho ni incamugongo ku nyeshyamba za M23. Ni amakuru aje akurikira ayo twabagejejeho mu rukerera, ubwo amakuru yatugezeho atangaza avuga yuko muri axe ya Kaziba inyeshyamba za 23 abasirikare bagera kuri 6 bishwe bicishijwe imbugita, nyamara hatigeze hamenyekana abaje kwa babahitana. Rero nuko abasirikare b'inyeshyamba za 23 bagera kuri 4. Amakuru amwe atugezeho aturutse muri axe Uvira bivugwa yuko bafatiwe muri axe ya Uvira, nkuko amakuru ducesha zimwe mu mboni zerereye muri Uvira akomeje kugenda abidutangariza. Ni abasirikare rwose ngo batohojwe kuri coalition ku butasi bukomeye cyane bw'igisirikare cy'abarundi. Ngubwo rwose iki gisirikare cy'abarundi gikoze icyitwa ngo iperereza rikomeye cyane ndetse n'ubutasi bukomeye cyane, bagasanga hari abasirikare b'inyeshyamba za M23 Alliance Favre de Congo bivuga ko bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda binjiye muri axe ya Uvira. Aba basirikare bane rero b'inyeshyamba za M23 nuko baguwe igitumo muri axe ya Uvira, nkuko amakuru dukesha zimwe mu mboni dufite muri axe Uvira zikomeje kugenda ziyatugezaho. Ni bimwe mu bihombo bikomeye cyane inyeshyamba za M23 zikomeje guhura nacyo, rwose ni ibihombo bikomeye cyane. Turanyaruka cyane aho biri kuvugwa yuko rwose ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo zikomeje kugaba ibitero karundura, ibitero asimusiga kubiri by'inyeshyamba za M23, nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Umusaruro ukomeye cyane nyuma yuko umugaba mukuru w'ingabo za RDC ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi bahuye bakajya inama ikomeye cyane, inama itari agacecuru rwose yo kwifashisha ibitwaro karundura, ibitwaro kirimbuzi, indege kirimbuzi. Ni mu gihe kandi ibi bikoresho igihugu cya RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi
barabujijwe kubikoreshwa n'umuryango w'abibumbye ngo dore ko ibi bikoresho ngo rwose byarimburaga bihambaye izi nyeshyamba za 23 aribyo byakomeje kugenda abishimangira ko ibihugu by'ubumwe bw'Iburayi harimo na leta zunze ubumwe za Amerika igihugu nk'Ubufaransa biri inyuma y'intambara yakomeje kugenda igaragara mu burasirazuba bwa RDC. ni mu gihe igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa byagaragaye kenshi cyane aribyo byijanditse bihambaye cyane mu ntambara mu burasirazuba bwa RDC. nyamara ibi bihugu byombi nuko bivugwa kuba ari ibihugu bitera inkunga inyeshyamba za 23 ngo zibicishije mu gihugu cy'u Rwanda gikomeje gushinjwa kuba gitera inkunga inyeshyamba za 23 nubwo iki gihugu cy'u Rwanda kidahwema kugaragaza ko rwose kitari inyuma y'ibitero bikomeje kugabwa mu burasirazuba bwa RDC. Reka tunyaruke cyane aho amakuru atugezeho avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwitegura imyiteguro ikomeye cyane ihambaye cyane, imyiteguro ngo yo kwivuna umwanzi. ngo ni mu gihe igisirikare cy'inyeshyamba za M23 Alliance Février de Congo bivugwa yuko gishyigikirwa n'igihugu cy'u Rwanda cyagiranye amasezerano akomeye n'igisirikare cy'inyeshyamba za Red Itabara. rero ngo ku myanzuro ikomeye cyane bafitanye ndetse no ku migambi mibisha bafitanye yo gutera igihugu cy'u Burundi. rero nuko uwitwa General Evariste Ndayishimiye ka perezida w'igihugu cy'u Burundi yaje kuba yashyiraho ikosi irihambaye ku basirikare b'iki gihugu, dore ko yatoje batayo zigera kuri 3 zigizwe n'abasirikare 900 nk'uko amakuru atugezeho. aba basirikare baje kuba basoza iri kose ngo ni abasirikare bagiye koherezwa mu burasirazuba bwa RDC kwivuna umwanzi w'inyeshyamba za M23 ndetse Alliance Février de Congo ndetse n'inyeshyamba za Red Itabara nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera. rero iri kosi ryaje kuba ryasoza kuri uyu munsi ryari rihagarariwe n'uwitwa Habimana Jean Paul Lieutenant General kabisa, numwe mu bagabo bakomeye cyane ngo biyemeje rwose guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yitegura kugaba ibitero ku Burundi. kandi uyu Lieutenant General Habimana Jean Claude ubwo yasozaga rino kosi ry'aba basirikare bagera kuri 900 batayo 3 yakomeje kugenda agaragaza ko ngo rwose hatagize igikorwa ko rwose igihugu cy'u Burundi cyajya mu mazabira ku bitero bikomeye cyane. yakomeje kugenda ashimangira ko byagabwa n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 gishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko uyu Lieutenant General Jean Paul rwose Habimana yakomeje kugenda abigaragaza. namwe makuru yakomeje kugenda adusanga hano muri studio, tugumya tugenda duteraho akajisho, turavuga ati natwe reka tugene aturusha kuyabategurira tuyabagezeho mu masaha akwiriye kandi amasaha agenwe nk'uko twabijeje ko ubu tugiye kubana gatanu ku kandi kabisa hano kuri Rwanda Media Group Plus. uwitwa Joseph Kabila uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC arageramiwe cyane bihambaye, aho abaturage bakomeje kumugabaho ibitero by'amagambo rwose, aho uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC kuva yakwamburwa ubudahangarwa bwo kuba senateri wigenga mu gihugu cya RDC. rero uyu mugabo arashinjwa kuba ashaka gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda gutera kudeta perezida w'igihugu cya RDC witwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi nk'uko akomeza kugenda abigaragaza. Joseph Kabila abaturage harabura gake kugira ngo bamutere amabuye ku magambo akomeje kugenda atangaza avuga yuko witwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi ngo yagabije abanyamahanga ubutunzi bwa RDC mu buryo ngo budahwitse, ngo dore ko yasesaguye umutungo w'igihugu mu bintu ngo rwose bitakabaye kuba bibaho. rero nuko abaturage bakomeje gushinja uyo Joseph Kabila wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC kuba ari mu mugambi mubisha n'inyeshyamba za M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda mu mugambi ngo bifuza kuba bahirika ubutegetsi
bwa Felix Antoine Chilombo Akisekedi. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Reka mbasabe kuzamura likes yanyu mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Reka mbasabira amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe mu bice bigiye bitandukanye amugiye amuhereremo. Reka nkomeze kubabwira ati weekend nziza, weekend y'umugisha. Ni David mwenye kitu kabisa, mukomeze kugubwa neza.